Ovo je kratka priča o onima koji ne poštuju svoje pretke, kojima ništa nije sveto, koji imaju amneziju za sve što smo kroz istoriju kao narod prolazili, za nepravdu ubijanja, mučenja našeg naroda i naše dece. Ovo je kratka priča o grupici onih koji su se prevezli, iako kažu da su se odvezli do Strazbura. A evo nešto vredno da se vidi i čuje, kako ih je lepa jedna poruka dočekala. Pametno me dosta. Poruka na kraju studentima. Dobro je da se zalažete za evropske vrijednosti, a to i vama i za vas znači pomirenje sa Hrvatskom i priznanje, krivnju za sve što je učinjeno našem narodu 90. godina. To su isto evropske vrijednosti. Dakle, nema povjerenja bez priznavanja istine, a istina ponekad može biti gorka, ali bez toga nema napretka. Hvala. Da čovek zanemi, a ovi osmesi, oni su još tužniji, jer su dokaz koliko ništa ne shvatate, ništa radite, ni šta vam se poručuje, ni kakvi ste izdajnici, ni koliko vas zloupotrebljavaju. Eto vama vaše navodne demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. A pošto ste sa časova izostajali kada se učilo, uđite na najbliski vam internet i izguglajte šta su vam rekli. Ukucajte reči Oluja, Jasenovac, genocid nad Srbima, klanje, silovanje, paljenje. Možda nešto i naučite zbog čije smo žrtve danas mi ovde.